إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أيها الإخوة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لبت أخنا أختم مهار أرغن من مدني وربضو فتناغ رالتك كندنالي أرغن من كريمتي دا زمانك فافاق مردار عملتكم بين عائلاتك مجتمع تغير بفاوا زمانك قستغيا أدي ندتمغا فافتك أراغنوي زمانك هريها زمانك غاوس මිකංකං ඔවේ එහෙන්නමස් මිසමානුගා මිකංකම් මෙවනි හද්දු ෆහනල ගොස් රූහානියත වර මාද්දියත මේස්තකුන් ලැබුමුගේ සාවුන් කුරිමතිවා තෆාතු හිද්දතිවුන්ත නතිජායගේ ගොතුන් නෆ්සානී බලිත තහම්මල් කුරන් ජෙහිෆාවා زواننا أدي زوان عمر بور ماتيج ميهم بس جينا ومميدان عائلي مسألة بودوغين غس بايفهارو عائلات ريغا همانو جهون وفدي ورب بودتي مسألة كوريمتي بوي ايغ سابون أبدو ಹಿದ್ದತಿಕಮುಗ ಒಳಂಜೆಫಾವಾ ಆಯಿಲಾತವ್ಯಸ್ ಮದೆನ್ನು ಹಮ ಎಹ್ಮೆ ಮಲಾಮಾತ ಫುರಸ್ಸಾರಾಗೆ ಸಾವು ಎತಬ್ಬಯಕು ಹಿದ್ದತಿಕಮುಗೆ ತೆರೆಗ ಒಳಮುಂಗೆ ಬದೆ ಮಿಫದ ಎತ ಕಮಕಾ ಕುರಿಮತಿ ಲುಮುಗೆ ಹಿವ್ವರು ನೆಕ್ಕಮ ಅಳುಗನ್ ಮೆಂಗಿ ತೆರೆಂ ಬಯಂ ಮೀಹುನ ಹೀವುಮುಗೆ ಸಾವು ඒගේ නතිජායකි මේ zamanuga mibuna nafsani tafatu balitaka kurimatila anja ehmima eddohun ane duha algon menge terega midennevi balita midani ginawam labati akhunna akhtu mifada bodati hitamata dimaumu timage azum balikashive duniya matin fuhive අමිල්ල නස්සාමෙද ඔන්න ඉතුබාරු ගෙල්ලිගෙන් දාකමි අල්ගොන් මෙන්න ෆෙන්න කමෙන් එයි අල්ගොන්ගේ මුජ්තමඋන් ෆෙන්න මුන් දාකම් මායුස්කම හිද්දතිකමු ගෙවෙන් තහම්මල් කුරන් මජ්බූර් වා කන්තබ්බස් අල්ගොන් මෙන්න ෆෙන්න මුන් එබදේ එත බයකෝ එගොත එකන් කන් තහම්මල් කුරමුන් දාතම් ෆෙන්න මුන් එබදේ උම්මීදුත ෆෙනබ්බගෙන් ගොස්තිමා හෙද්දවි කුලදුම්වන්ත ෆරාත වකීලු කුරම් වෙස් අල්ගල් මෙගේ තෙරෙන් බයෙන් මේ හුම්න වනි හඳන් නැති ලොබති අඛුන්නා හිද්දතිකන් කුරිමති මුන් අල්ගල් මෙන්න කුරවේ එම්මෙ ගෝස් කමකි අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලාගේ රහමතුන් උම්මීදු කණ්ඩාල් هيومين ولا نبام ولا إيمان وميهكو الله سبحانه وتعالى رحمة أمي دو كندالن جهنة تو مي أرغن من أميل نفسا كلن جه سوال هم بما حقيقة توغا أرغن من مي أفلن جه مي وين تفاتو إتك كمج سواب مي أفلن جه وين
ufullu moga algon menna emme bodak kurimati wefawa gonjehu maki hew minwara nuba minwara furihamayen iman nuwewu mi algon men hadan ko ollen jehe kami lobati akhunna waqtu mikama gule gotun Allah taala wahi ko rabba fawe qul ya ibadiyalladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah inna Allah yaghfiru adh-dhunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim manai kaleeg faanu widalu wash ewarenge amilla nafstahuge macca faafaen israf koffawati man raskalaange alutakun tieba mehun Allah ge rahmatun ummeedu kandanu lash hama kasharun Allahi emha faafata fussawa raskalaange hama kasharun ekalaange gina ginam faafa fussawa rahim wa raskalaange mi ayata behegotun ilmu warin vidalwani mi kiriti qur'anu gawa emme ummeedu bodokodde ayakkamuga insana emme nikamati wahindu insana emme ummeedu kende hindu insana emme boda mayus wahindu emme enege ummeedu bodokodde ayatiki mi ayakkamuga ehni makka ge mushrikun hiigoggen tibi emihun kommen den islam wegen qur'an kamen nete shirku kurayfawani nubawegen wa eta bodo faafataka ka aragene fani egiterege zineya mihum meruma mihin gos eta bodo faafataka ka aragen fawani ehmi efada mihaku den islam wegen kon kametto qur'ani emihunge hitan arayechen ei nget emmima ekam bayan kurabba Allah subhanahu wa ta'ala mi ayatuga mi angawani amilla nafsun israf koffawa mihunne tebamehun eggotakavves Allah subhanahu wa ta'ala ge rahmatun ummeedu kandanalash Allah subhanahu wa ta'ala ki emmeha faafata fussawa raskalaange algon men mikiyanita shirkuge faafa nufussawe rangalto nufussawato ade shirkuge matiga ena hutta ena marwejjena Allah subhanahu wa ta'ala enage faafaye nufussawan ekamaku ena neva holiyen elumuge kurin tawba wejjenama Allah subhanahu wa ta'ala hewgotuga ikhlas terikamaye ku tawba wejjenama enage tawba Allah subhanahu wa ta'ala qabul kurabba emvima nikam ballawa Allah subhanahu wa ta'ala ge oga wantaka alugon mennabura wake nasibu rangalu bayaku abativito duniyege evves falsafaega algon mennaka nufene islam deenuga mikankan asfawa furihama gotuga insanage nafsa enage jisma enage buddhiya mi horiha echege tawazun hamakodde evves falsafae islam deenuga falsafa fiyawane subhanallah ehmi algon mennaki warabbu nasib wari baye muslimun naki ekan algol men handan nattala genwa handan nattala fiya ekkala mibuna masratan algol men na kurimatiwan ei mi wagote algol men na ekan handan nattala wen kame dame boduwima algol men na Allah subhanahu wa ta'ala ge matin handan nuwani ege badaluga algol men mayuswe duniye matin wes fuhi wegendani ehem begen kamakunu dan a shakkevesne alutokunge ummidta aakoddevva farataki Allah subhanahu wa ta'ala alutokunge faafatavves fussawa farataki Allah subhanahu wa ta'ala goin huswe ummiduge hulukolo
නිවිදානෙන් හීවා වගුතු එමිහය එහිතර වඩිගින් වාපරාතකි සල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා එම්විම හුරිහා කමෙග්ගා අල්ගොන් මෙ වකීල් කුරන් ජෙහ පරාතකි අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා මුමිනුන්ගේ සිෆයක වාංජෙහනි ෆාෆ ෆුස්සවුන් එදි ගිනගිනෙන් අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලාගේ හදරතුගා දෙන්නවු එගොතුන් අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා වහී කුරබ්වා ෆාවේ وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين معنى أدي أورنج بهك مغا أورن دنو منو ينوي كيكي تدنوني ألمنج وري رسكلا كوي ألمنج فافتك ألمنج كنتهوغا حد فهنلا ديومج كو ألمنا فسوا دبواندي أدي ألمنج فاتلة الثابت كود دبواندي أدي كافر وجم وقوم جمتش ألمنا نصر دبواندي مي مؤمن دعاء كوانجه الله سبحانه وتعالى حضرة كتم به مي قط الدعاء دنوا مي هاي الله سبحانه وتعالى إنك دعاء إجابة كود دبوان لبيت أخونا أختو أرغن من مي كم بيتو ورن آداك نكمتي بيت تبفرون إنجي وداغن نوانه إكي نبي بيكالون وس الله تعالى وني بودتي امتحان سكا كريمتي كربواف بيت رواية تهغا واغتون الله نبي يعقوب عليه السلام يوسف عليه السلام گمتين هتام كربوغا ساليس أهروغ مدتين هيدا كرب اي كودا مدتتوس اي گوتكوس كودا مدتنو ساليس أهرو إنسانك عمر ساليس أهركي اي كودا مدتتو نو اي گوتكوس كودا مدتن اي يوسف گفانونگ كنتهوغا يعقوب عليه السلام كتري ودايگنوي منورو أرغن من كيرت قرآن إنجيل يباي إنه نما إكليك فانو سلام بودايگن نوانت إيه كتري ودايگتوم كساوون كوريها كاميابي تكا كوريها أفلين إكليك فان اللي بودايگت إيه تبيفرم بسنا ودايگن نو الله سبحانه وتعالى امتحان آس كريمتي كربواغوي إيجي إكما بهيغتون كيرت قرآنغا أسفا وني إكليغي فانو ودالو إكما يا بني يذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون معنى ايه اهرنگ دارين يعقوب عليه السلام اكليگ فانونگ دارين نم انگوني کی کہتو يوسف فانا ایناگے اخاگ خبر بیتو تیبامی ہن داش ادی اللہ کے رحمتن تیبامی ہن امید کنڈانو لاش ہم کشورن کافر میہم منوی اللہ کے رحمتن امید کنڈے نلانتے نکم بلوا کافر میہم منوی الله کے رحمت امید کنڈے نلانت ہمی ماڑگن میں مومنن کے گت گتی بگن کیوے تو الله کے رحمت امید کنڈالم ایک گت کس کنڈالے گن نوان آدے اکلے گفانوں کے گترے ہوں گے نتیجہ کی کو باتو الله کے رحمت يوسف گفانا مولي عائلة اتن كربا عائلة كريمتي هريها كما كن سلامك كربا الله کے متور نعمتگا علوم کے فرصت الله سبحانه وتعالى فہی قدب مکن کن ارگن منگے ہتک ونیما مکن کم کے علم ارگن من لبنیما ارگن منگے ایمان کم ورگد وگن اننانی ارگن من كريمتي وا كنتت ہوگا کتری وان ارگن من دس وگن دان می حقیقتگا کیرتی قرآنگا وا مفد واہکتا کی ارگن من ٹکا ور مہم واہکتا کی
mi wahakatan algon menna nege nama tafaat undagu taka algon menna kurimati wane ketteri kan gos kolon lafan ege natija ege gotun tafaatu balitaka algon menna kurimati lan jehdan nafsani got labati akhunna waqtu nabi bekalunna allah taala kurimati kurabbe imtihanatu wahaka bayan kurabba kiriti qur'anu ga kalanga wahi kurabba fawe حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين ما ني مدوروا دكتوراته كسبب رسولونك أميد كندي إبيكلون دوكروني كما إبيكلون نهيو دا هندو ثمن رسكلانك نصر إبيكلون أتودته فهتي من رسكلانge irada kurabba bayaku salame kurabbame adi kuvveri mihunge kibayen timan raskalange azabu ambura raddu nukurave hutte ehme mifada komme ayatukun algon mennam mi engeni algon men iman vetibe Allah subhanahu wa ta'ala ge hadratun ede edunta Allah subhanahu wa ta'ala fuddawa devwaneka furihama gotuga imam wambi ikhlas tarikan Allah subhanahu wa ta'ala ya medugo onnambi Allah wakilu kurambi mikan kamuge natija yaki arugan menna kamyabulimu labati akhunna waqtu kuriga was dennabi hem faafa kurave arun nabbe sifa mi onnani den salame ban evves mage nenghe mi warabbadu kun hiye mikamuga enayen oti ikhlas tari tawbayakun tawbaw hitat tasalli libennen kedinele Allah kuttamwe ekalange tanawas rahmatan edi ades dennaw kiris rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis kurabba fawe inna Allah yaqbalu tawbatal abdi ma lam yugharghir kobato mige maneki hama kasharun Allah taala alage tauba qabul kurave enage newa holiya nele ha hindaku newa holiya nele ha hindaku Allah subhanahu wa taala alage tauba qabul kurave kirit rasulullah sallallahu alaihi wasallam wani faafa fussawun edi dennewuma gina guna irshadta algon menna devwafa komme fardu namadege fahuga subhanallahi tattiris faharu alhamdulillahi tattiris faharu allahu akbar tattiris faharu kiyuma fahu la ilaha illa allah wahdahu la sharika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir migota kiyafi mihage faafa kiketo hadis kurawani kanduge fonavure gina kamugavies kanduge fonavure gina kamugavies Allah taala ifafata fussawa devwanakam subhanallah kanduge fone bunima algon men hayram antariswanje hagigatu evara fafa kurawene mihaku hunnanato ekama Allah subhanahu wa ta'ala ge දීලති වන්තකම් අලුතකුන්නට්ටක අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලාගේ දෙව්වුගේ මතිවරිකම් රසූලුල්ලාහි සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් බයන් කොත් දෙව්වා පිමෙ එමෙ කීවෙගෙන් තෝ අලුගොන් මෙන් අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලාගේ හදුරතුන් එකම නේදි තිබෙම්වි ගිනගුණෙන් දුවා දන්නෝ රේගඬුගා එම්මෙ නිදීම සිරුන් තෙදුවේ ආදේශ දන්නෝ ලොලුන් කරනොස්සම්වි Allah subhanahu wa ta'ala yalage dua qabul kurabwan kitamme bodu kam jahonu kam gawe Allah subhanahu wa ta'ala ekam ngena salam ko devwan mi algon men kuran jehe kan tant hama emme anen irshada ki komme dua ko adi ma fasih kam minget komme dua ko sateka faharu baradiu konto warakur kur dua subhanallahi wa bihamdi
हम एकनी सते कफहर कोम्मेदु हो कियम विकी केतो सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही किया फि मीहा के फाफा खंडो के फोनबुरे गिनकम गावे अल्लाह सुब्हानहु व तआला फुस्सवा देवान इकम बल्लवा अल्लाह सुब्हानहु व तआला की दीलति वंतकम अल्लाहु अकबर हम एहम्मे अनं इरशाद कोम्मेरे को निदं ओशोवे ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लह लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु अल्लाहु अकबर किया फि मीहा गिफाफा हम कुरीगवस दन्न उन्हें कितम्मे गिनक मुगावियस अल्लाह सुब्हानहु व तआला फुस्सवा देवान ehme tibe fulum visna wadannawa me tinkanta algon men kura kamuga wies Allah subhanahu wa ta'ala algon men ge faafata fussawum gendawan mikan kam rakka terive hunna mihayaka ma bodati kantatte kurimachen nuwane ene kettiriwan engene ene ki harudana azum wargada mihaka vegendane minun to mu'minun ge sifayaki हरदना कमा अजुम वर्गद कमा केत्तरी कमा मी अलगन मेंगे अखलाक तेरेग हिमेने वर मुहिम मुकांतत्त अदि अगीदा के तेरेग वस मिकं कंगे बहिमेने ए मोमिनुं गे अगीदा या अखलाका मी ओन्ननि गुळि लामे हिफा एगोतुं अलगन मेन्न मी बारु लिबिगेंदनी हकीगतुगा इंगेतो ehme मोमिन अळा गदफद वेगें मी दनी साबितु मी हेकव वेगेंदनी काफरुं गे कुरिमती गवस එමිහුගේ අසුම් වර්ගදවන් එහෙමීම මී අල්ගොල් මෙ විස්නංජි හේකන්තත් ලබති අඛුන්නාක්තු අල්ගොල් මෙගේ වෙරි අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා කි අල්තකුන්ගේ මච්ච ඕගාවන්ත අල්තකුන්ගේ අඩු අස්සවා අල්තකුන්න හේගෝ එදි ඕඩි ගන්නවා ෆරාතේ වීම හිද්දති හදානෙගොන් හුසුන් එක්ගොතකවස් මායුස වඩයන් ගන්නවා අල්ලාහ්ගේ දර්බාරුගා හොට්ටි වඩාගෙන් එකලාංගේ මුනාජා දන්නවා एरुं अल्लाह सुब्हानहु व तआला अलगन मेन मगुदक्कवाने अलगन मेन दूकशेन्नु लब्बान एकं अबदवेस हंदानुगा बहट्टव अलगन दुआ की अल्लाह सुब्हानहु व तआला अलगन मेन एकमुगे हेव तौफीक देवुं अदि अलगन मेन की केत्तेरिवान दन्न अजुम वरुगद मिफद मुसीबत तक कुरिमति लांग खेरे कुरिमतिलां केरे अजुम वरुगद बयका अल्लाह सुब्हानहु व तआला हेद्दवु अदि अल्लाह अलगन मेन्ना दमेदुगा वा गुळुं मिहारवरस वरुगद वेगेंदिवु एगे नतीजायगे गोतुं दे दुनियागे बाज्जवरि कन लिबिगेंदिवु व आखिर दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिक नशहदु अन ला इलाहा इल्ला